Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan mentah ke Shillong. Hiardor kijing sumar nongpang Shillong Civil Hospital. Bamdu ke ding katway tili kidukan ha William Nagar. Penliam ke kenhun misteri yarong tasau laar ya ke kenhun shipongut ha ke football final. Ban Sam M tablet South Spa tili syaki kena school halum garo. Barmentang ini apa syaki Khubor ke bakambanya. Hadirin kejing ujor na kiri upat ba halor kejing bam biang ki jaka tes bat ki jaka sumar Shillong Civil Hospital. Haba ki wan bansha sumar hakani ka hospital ka Federation Khasi Jantia and Garo people sengme hapo kejing yalam u president ba dandi khongsit haka khatsau tar KYLLALYNKOT kiralit ban jurip ya kate ka jaka sumar bat ban yakundo ya ka additional director of health services Dr. Kong A Kharjana ban tibnya halor kita kejing u jangki pat ba. Habala yakundo ya ka additional director kala Khubor bakadon kejing duna nadu bam terekam show ke MRI machine nadu ka senam 8,000 khat pra. Uba dandi ula kerpat bat kentui ke sorkar ban shemkhia halor kani kejing e bayakendu kinong pang khamtam kitu ki bawan sha sumar na ki thai no kandong kinong yalam ka FKJGP kreya kranru bat katu kaningut kinong pang ki badang sha sumar Shillong Civil Hospital bala shem baka pharmacy keduna bha ki dawai bat kinong pang ki ha banit thi dawai na kidukan shabar ka hospital additional director mo ke Civil Hospital ngayo penyakendu i ban ya thu i kita kijing snow kaba ki pelayo kita kijing snow yang i baseng kinong alam de patba maupun balang de hing la banyak kendu i bangayo ka jing pecah ni i bat kijing pecah ni i ka penekong hi kalong ba ka penekong hi kadi hapalong ketika MRI kani ka MRI testing machine nadu arah jakapra ka long non operational de ngila kali ba la person em sarkar nagalyang jong ka kani ka Civil Hospital ki incharge kani ki ong bandu ada kapra ya penting saka sarkar de hadu antaru ya kani mesin 4 la banwan ra man store kani ki kadi ki e kijing e ka ba khrau ki patba no sno jongi khamtam do wan na kalong yin ka ba duna ma ha ka yo ka ya da kum kini mesin hang ni po nong ba Shillong hani ki sumar ko hospital kamdan tingin community sa pa kumno pa sikithan no kan nong NEHU district di habaru kalau mana kalian tu student bila kali kalian student nak pensai ni babeli ya kini ka cytology test kamdan huni jadi nak kalian jadi orang kadan dan dari nak ada bala transfer no dari pathologist mo siapa Gresda hospital hadu mentah ke sarkar kampat wan rak replacement dagi we pat peneman ni hospital dengan ni budi we kertas ka khamram ka ki patba jongi ki kelu sibun jingi la dagi wan man semua ni dari kimio pentas si kini kertas hang ni poka Civil Hospital di kumjuru nilai kran phang mo hiong ya ka nakalian jong ngati to mentang arang non tong arba industry ke manusia dia ngalatrai ni for 20 years as an anesthetist. All my service kat ka bang percent always ni percent with ban improve mendere tang mentaka singi bakan you kat ka bang le ila ya percent with ban pembiang te mentaru being hagan ni ka chair le long la kamyo ya ka board maybe ban exercise with ka financial power maybe definitely ni percent ban nang kam pembiang mo kijulan de kam jangki pare Nakaliang ka hospital. Man kapur hina kani ka chiya ni tho ni pentit na takadaw ki sa bang ban niya. Persama penbiang ban kiri itu to ka MSRP. Kanam ni obat pe ka manpower. Lekini ki jeng penbiang ke nomor ki haban take up hi daki doctors ki badai in that particular department ni. Lada ni ongka lab kemudian ki itu ki doktor ki bakte ki lab kadang ka initiate naki te la daki ki wanra ya ki problem jungki secondly ke che definitely in persang la ni menyarap ki what to do next ni kwa akin ban pen improve ya ka hospital mo kam tamban pen yang investigation te is our main goal in I treatment kumno la da nimla ban yo sya ya gas diagnosis ko biang mo ini depend lagi
diagnosis diagnostic test kini. As much as we can ti lada ki put up naki different department definitely mangniling in hap kan yarap be long prosthetic kami take up it immediately. Lalu don kan the petition yang bagi hak sini. Tikadan Pak. Ya ke MRI ni kedai Meghalaya ba 2018 nama ka new dan kejing thot na ki kidan ki problem ki ba ngimla ban rectify tingi la pha ila complain le tina company pi ong ba ban repair ka tu kan chimpor ba ka dor ru kala long beyond ya ka you kan long kan long bible so kan economically la repair na kata daw kila propose ini ban ngin condemn no ya tu te minta pada in the process magadan ke proposal ba ngin yo kawai ka MRI machine na ka IOCL Indian Oil Corporation through CSR method te minta ka proses kanangnya ya tu minta proses te maybe within the short time thai nomor ko order ka proposal jong ka government ti minta karangnya MMDSL ti kila pan ya ka ujuni willingness pengen use ni MRI machine tinggal ti minta ngindang proses ngindang apsa kang setengah order na MMDSL lakin procurement ini kin pak yani so ngindang up ya ka city nanti regarding dialysis ti ni dan kemasan tali ki functional jenata dialysis ti teng ka workload ngatrai kala Shillong Khubor ki staff kila long overwork mangila epon pra ki kidney failure ki badan kam pan khoi snam te na ta dan teng ni hapan refer saba bomla kiar long teng dan nimna ban ai tarik ba kam pluan ma kitu ti dan kam bot ban yo ban khoi ka snam advice ki long kanam long compatible kin dak la ki pula ke urea ka ba kidney jadi dengan pan khoi for that reason maybe ni haban refer some cases coba dengan la suban take up kamu kajingdan kadang ni kadang santali working kadang proses I mean kile case man kasi kawai ru kebaki kedau ni kalau ki staff te karban ong banduna elu haji sangim nomor menta slowly mabangidan ya Kading kabala kelang haka step hangap jaka khat saw tarik KYLLALYNKOT kalabam du khat weitli kidukan ha William Nagar kanong ba jangka East Garo Hills district. Kini kidukan kila ingkong khat bat penkala depe ya baro kimar kimata kibadon haki. Empatla bantip syai nakanu kadaw bakani kejing pulu kala sedang bat nakanu kadukan kabala kemding ningkong. Ki pulit pilip ding rengkat kejing Arab ki pad ba kimshem la seiso AA ban pelat yakini kidukan bakading kabala kelang isyir kai hadu kata-kata laong ka Khubor na William Nagar. Kani kejing pelu kini kidukan kala jah ka porsan baji menstep haka khatsau tarik KYLLALYNKOT. Empat laru ban pensyong dor hadu katnu paulak tengka ki mar ki mata kila julor na kani kejing pelu. Nin pas baju nin kamaha. Tengah wachi na. Ayo nak babu. Ay. Di Amerika Jawa. Ui, di Amerika Jawa. Ui, di Amerika Jawa. Ha? Kaseng Samla balang shnong Catholic yarong haka khatsau tarik KYLLALYNKOT kalapan ha perdano ya ka football tournament daga jinga kun final ha pedeng ka kunhun Chipongut persya ya ka kunhun mystery yarong. Kajing tumu jong kaseng Samla balang shnong Catholic yarong ban penlong ya kani ka lumpung kalong naga benta ban penmi pisa ban te ya ka yeng mani bathamai jong ka balang shnong yarong ha ka ju ka por ban wanra ya ka jingya jan para Samla ha shnong yarong. Hakani kasngi lawan ban sakhi da uba Rocky Marwen ukertong MDC rengkat kajinga dan lang urang ba shnong yarong ba Roning Rani urang ba balang ba Peter Jerwa President Seng Samla ban scam Shilla bat kipad ba nong petkai. Haba pai shakajinga lekai hakani kasngi hapadeng ka kunhun Chipongut persya ya ka kunhun mystery
kalalong ka ba itanat bah ka jing le kai kalakut da ka jing ya khan larai ban yo ya ki nong job nong rem da ka tie breaker ka kun hun mystery na yarong kalara ya ka nam la do na saukol la ar lang ya ka jingkit kli ban kin tiu ya ka balang ka jing mi jong pi sakman ka jing ai jong pi ka kti ka diang kti ka man ya ka balang nangit bau blei ui khamba bag nga ai ka jingkit bok kirang ba pinang la ban tre shibon ki kam babha ha ka balang bat kum juro ha ka imlang ka salang ngai ku blei parlok baywan lang hang ni dan te ai ba ka team ka ba best ka team ka baile kai bha kan de ka team ka bandra ya ka nam job ubaro ki udon hang ni ba pikot ko chief gas kam de than e ba nga kwa burom henry ngawan ha ka ni ka sngi bat ha ka ni ka snong talong kum shibanta ba de thu ya pi ba ka kam shakri pa ba ka de hinalade ka kam shakri pa ba ka de ba upat ba urang ba o anot ban shakri de ma pi ki kun samla ki ba ay nga kalimti bang anwan ha ka ni ka klimat ba de thu ya pi mangidon kung girang ba ban kentiu ya kadong bagatan ban kentiu ya gikon samla bad ya kim lang asalang tengadap na kajing so komen ka bakraw hakani ka por banwan mansaki kamtam kat ni girurang ba kilong kini gikon samla ki hep barit kidan kung ka shnong ka tao ban ya telilang na kabanta ka jing andut bad ka thong mabha jong gikon samla jong ka balang katolik hang ni hapo umirong unit tenganam sim ya ka por ngai jingkit bok yang ikini art ligi team bagya baro art nyo ligi team ki balaram no ru kiro kilay kun henry le kumno katong ngadi tanggaway kanam jok tanggaway the art ligi team mantakin say kini teng ay pi ka jingkit bok yang ay kublay pi baro kirang ba abidon lang hangni nadu irang ba snong ni balan pensngan sekretary snong banganget bakani kasgi kadai kasgi ka bajok na kabadagi kun samla ba it kichongi di Shrabangan Shong ngakot sobha yung isamla 20 ban isamla banskam manwan sakmat baroki ko aman ay New Year gift yagi kun samla jong balang hangni hasnong Menteri Rangba Konrad ke Sangma ulasam saus pa tili ki tablet cheki khana school na arphuwei tili ki school halum garo haka khat saw tarik KYLLALYNKOT ha district auditorium tura haka jingadan lang usong konor ka yengdor bar tauan Thomas A Sangma Menteri Rangba ula bataya ka jing koridor jong kini ki tablet na kabenta ki samla pule ban yo ya ki jing hikai ki jing nang jing tip babonjat ki baya dei bat kane ka juk digital menta nadu kasnam ahrajar arphuwe ka sarkar Meghalaya kalasam snobha palat shilak tili ki tablet sha ki samla pule ki bana ki school habaro ki district ka Jylla baro ki jingdan kam jogi khana school ha ki jing pule jongki ha ki subject pa pher la tablet ha ki ni ki tablet bat ki la ban pendan kam ha kanu ka por Hausnem school arhajar arphulai hadu arphusaw ka sarkar kalasam hadu laipo hajar saus pa prapo tili ki tablet shaki khana school ka Jylla ki bala pule ha class 10 shajrong ka sarkar kalabu thong ban sam lai hajar tili ki tablet shaki khana school halum garo bala sedang da kini ki saus pa tili menta kasngi Kakong 16 MP Raja Sabha Barim bat kababat ekashuki General Secretary Meghalaya Pradesh Congress Committee kalapan bena salaingut ki kerteng jong ki kertong ki banya khon haki election MDC Hajantia Hills Autonomous District Council JHADC nalor ki kertong balapan bena hakashipau tarik mentau benai Kini langut ki kertong kilong uba penbiang mi lalu na mukayau ba brosen siang syai na musniang rengan ba uba basan tangliang na Sumer constituency Kum shibenta ban ai mensim bat ban kitbok kitrugyang ya kirang bat kithaya le kai bol ka district ki ban let mi khmat ya ka district ha ka Meghalaya Games ka Ribhoi District Sports Association RBDSA hapo ka jingelam uba RB Shadap president haka khat saw tarik KYLLALYNKOT kila penlong ya ka program send off ya kirang bat kithai football team ki ban shimbenta haka Meghalaya Games arhajar arpusan ka banlong Hawaii Ajer Jowai West Jantia Hills district Hakani ka sngi ladon lang usamla Ferdinand Kharkamni, President KSU North Khasi Hills District, usamla Lustar Lingdo, President FKJGP, bat kinongkit kam ka RBDSA, bat kiri rangba na them Ribhoi.
di kata ketiga sini kini jogi kilo ngilang dalam rajam pi di Samla di pan bukan di tak kau satu pom di pan berat karena macam country boy dan ini Samla ini awak lihat buat akhirnya Khubor kita ru nakalian jonga di buat nakalian jong di Samla federal lah pun ingat dari nakalian jonga pada kami yo kita jemput nakalian jong di Meghalaya jaka isi dengan siap kami apa nama ta kajik bahas jong di kun Samla jaka country boy jongi dari nakalian jongi juga pun dengan om kami hamle dan nakalian jonga siap makanga nakalian masuk tu ya kajik ke jompi di nomor kata kata nakalian jonga siap lah lihat pada wing menyelam ke kestis dunia dan tempat lah om dari kata kajik respect menyelam dari pasang ini pada ya asal ketilang bagi nak wing Khubor sekolah Khubor dari harga Khubor nakalian jonga masuk pertama bah ai jadi tembok kerja nama rajam pi bapin rak ya tanam macam country boy dari accident kepala dia lah persiang dari hak negatif ke pemerintah kerana scam mau beli kerana beli semua ini buat hak Khubor ke lah benda kaya bah atau rak kerana dengan jauh hak country boy maka country boy jadi kawai kata sebab lakam pawa apa ini biasa sport kau ngimpian ya jaga ngimpian ya ki mana ni dia kai dengan mak apa ai bersih kemudian dari nomor bagus Uba Lambor Malngyang MDC nanong krem ulapan benapat ba apa ularai banyak kun biang hakani ke election syakaying dorbar Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kawan Shillong Shen hawrampang arhajar arpusan kumukurtong shimet klem sengsan perthei ulaong ba ulapan kre nagbenta kani ke election man kasngi mentala jan san snem ukermen makipat ba kanong krem constituency kinom ino ya u hakani ka kenti Uba Lambor ulaya kun haka election MLA hausnam arhajar arpulai nakaseng United Democratic Party UDP bad ula remno. Menta ula rai banyak kun ke election MDC kumukurtong shimet nakani kaju ka constituency. Ladai kren ke jing sha kamot UI. Am ko aban kadokti ino am ko aban kan tho. Hada ki mati ki basa hadu ni si bamenta kamot ki debi ki mati ki ba labu damanga. Da phirung tang hangni kai ang kapamenta da pet tang ini ki mati ki pangidon hatang ni jakaro kamot ki babun ki mati ki de ki ba lapsyang manbu nakaliang ka jonga tikumta haba fitrai fismat kamot ki bre ki tur sapi ponon pan ngiduna kani kamot bun ki jing community haba fitrai kamot ki bre banwan ki salya tedi kata kapenta kalong baka kampanoi hi kamjukot ka yai beteng bet nakapor sa kapor magijing dawaro ki babun kal pidang tray kata gising nawa kitang buon tinga de buri basutnat banya tray kikam sutnat hiru banya i ba bagin penbha yi basniu igino ki pifikan kalintisin kin de pifikan igino ki penta ka ngade way ba kloy ba basmat banya tray lang bat ki bor jong kasnong bat ki seng kanthai bat ki seng samla ngade ba hakmat banmi banya tray lang bat ki ngayo ada kajalal jong ba pura dus namang kakanay pa nyuwar to kana magin sa share para mangi itay bitay pang kuha banong hakani kapor pangingilit hiban hapantit takalong kumnom nuru ladi giba kumnom nuru kamot habaka jingdawa ka don namta ka konsusi nga hab banlet bantit ikajing khang jong sarkar tanay banong mani kanno te hanga te kamdon nong rimken te day namar kata nakaliong jonga naskop nong ipi bangin nang italo ni gini kamba baha namta ka than hi brokoi namta ban yo ban prat lenti ikhmi lenti bala kumno ka jing ang no jonga kalong ban pelat no shuai kan dekat henggali ke bateng teng pinpet ya kajing traffic jam nadu tang so along school ka poisu spo shini spo laikor nadu nang the tikumnong inle kibuli kim poisu sig jaka bale ni tray im poisu sa school kim poisu sayo shahat ka pobiang nam ka jor pa ka henggali ka thong jonga kalong anda dep yamantang imlali issue ka thong jonga kalong kom MDC ladang 15 yang ka thong jonga ka baningkong kalong ban penurlong ya ka ne ka surok nang ne po laikor
kaban pelam Ka Hema Nayak, Deputy Commissioner DC Southwest Garo Hills, kelapli padba haka khat Southern KYLLALYNKKOT ya ka shlem pentibet trekam. Community Managed Training Center CMTC nagabenta ki pat nong kendong hasnong godalgre kabadon habeta sing CNRD block. Yakani ka shlem an penyad bat an pej an kmi da ka Federation Women SHG Multipurpose Cooperative Society kabadon hakani ka CNRD block. Kajing tumu bakong san kani ka shlem hikai ban pentibet yaki pat nong kendong ki bakentup yaki nong rep kinong shnatar kinong shed iki marba mardi hayo hahan bat hakidukan de jingba bat bon ki wepat ki jing hikai pentibet ki ba kipat ba kani ka than ki don kam kani ka shlem pentibet rekam kadon ki jakasa na kabenta live hongut ki trainees kinong hikai ki kamra school ka kamra bam bat ki we ki kamra ban penlong training program kidon riungut kinong trei ki bakan thop yo project director ki ban pej ki kam ki jam baro kani ka shlem pentibet rekam kalong kabaning kong ban mi perthei ha Meghalaya ki officer rang ba na kani ka district bat ki paj ba shin rang bat kan thei ki lapan pau ka jingkmen ka ba kraw ya ka jing mi perthei jong kani ka shlem hikai ha kani ka sngi residential, so it is so difficult. One is time, other is energy, and other thing is resources. If the same resources, if we put into some local investment to do something, then that would be income generating. But other than that, what we have done, we have invested that money and time and energy in just traveling to a different place where for the local SHG members it is so difficult to leave their children, who are small children, school going children behind, and to go to a different district to meet the officials there in a new environment. It would have been very difficult. So this training center that we are having today, this is, I mean, in the beginning it is it itself is a success, because you will be coming here, you know our DPM, you know our BPM, you know us, you know our video, so it's easy to communicate with each other. That is the first thing. Secondly, we are having a lot of small scale industries. There is one in Hathisil, you all must be aware. Hathisil Weaving Center, have you visited anybody? Any SHG member here present visited Hathisil? I have seen, yes. So it's a tailoring plus weaving and design center. So wahan pe they design the clothes. So the ones what you are wearing, be it Rakhmanda or be it Koch traditional dress or Hajong traditional dress, different types of dresses. So they are designing as per today's fashion, today's time. So they design it and then they weave it, then they market it. This is one center that we are having. But the difficulty of that center is they are not getting the members who are already trained. So a lot of effort goes into training itself. And in their center, they have this one tailoring. Kaseng dawa Jylla rilom Garoland State Movement Committee GSMC kala ujor show Divisional Forest Officer baga sorkar Meghalaya katmu ban pom ban pen klem ya kideng bakan sai ki balane menta lapalat spasnem ban pen he ya kasurok ba kinong yalam ka GSMC kila manateng ya ka sorkar ban pen klem ya kini kideng bakan sai ki badon hadong chitok tak hatura kanong ka jingdu ka bakraw ya kilong din jong ka jai ben riu Garo hakipor ban wan Shillong kini kiding kia rengkat dor bat kijing tei bapau nam jong kilum Garo bat kidon ka renyeng renyot ka bakraw bat ka history jong ka jat ban riu Garo. Ka GSMC kala kentu bat dawa na UDFO ban sange mardor ya ka jing temu ban pom bat ban pen kelem ya kini kiding bakan sai. Bat akitu ki Khubor lapoi shga bakut tarhadu bangin daya syambiang Khublai Shibun.